Diba taga kuan man kapoy taga Cagayan no? Sa Cagayan ko. Kanang nakay pangutana sa mo ba? Kana bitang taga Davao man ko. Kubara daw ako ang inistoryahan sa taga Davao og taga Cagayan. Sama na Pastor Be. Ya sagot ta. Kanang sige og katawa. Yakatawa ha. Sige og kaon. Yakauna. O sige sakit ang tiyan. Gakalibanga. Sure ka mo na. Sige og dagan. Gadagana. Okay. Sige og lingkod. Galing ko ra. Kato. Sige og tan-aw. Gatanawa. Sige og hangad. Gangara. Sige og lakaw-lakaw. Galakawa. Sige og sayaw. Gasayawa. Ba? Sige og bagot-bot. Gatamudmura. Naligid. Mikariling. Gabaktas. Gabaklay. Ini, way kaon. Napas mo. Nakalibang si Lampoy. Nakaigit si Pastor. Taro nga mo na, mga bitaw na. ni Pastoro. Sige, sige. Sige. Yung gabinoang. Gabi nyo anga. Sige, tama na ni Lampoy. Gakaundang na. Sige, di na natataman. Kaya na. Gusto na. Di- Pagtarong na Lampoy ba? Undang dahil sa Tama na. Pastor no. Sige. Okay, okay na to. Nalang ko pingutana Opo, si tunay mo ang Pastor. Kanang pangutana. Kana bitaw. Gadaot ang manok, Pastor. Ay, Unsa amo, tawag sinyo? gipisukot. Gipisukot. Na, Oh, gipisukot, ang manaoy, gipisukot. Oh, lagi na, gipisukot. Na, Sa Sa amuha ka manaoy. sa inyo ha kanang nambatog ang manok sa amuha nang hope ang manok. Lord na, Pastor. Sige lang pa, matos ako. Okay, okay.